Yeah, me mam happy Sunday, happy Sunday. Me ye video bi for politics ho ne part 2 ni. Nti wa utie part 1 na wantia asem no. Tie ni hie ansa na wo asem bi kan wa kan fa ho. Because me video ase wontimi metwere necessary thing bia e wo me video ase. Because wo be say me ya ade a enye me pene de. Nti se wudi me ho agro na wo twere ade bi na necessary brother. Men mfa phone me fro. Na me no wo me di ho nkomo. By I know that I'm doing a wo be hunu se sa wi ase. Bi kan sempa. Na make say Ghana ye chiri nokreka. Canada Japan ti oti wodada na o meye mampanyi no. Munti ase wo ye pa. Papa no meaning say only company wo Ghana no. About be 15 company and not 20 to abia or Ghana. Onye president you. By all ya dia oduo bua mane na mama na ayede anya adwuma aye mrante no ba Ghana for no study sade we no an say yeni say we MPP NDC na ya to abai ama no oba na ye maame no ne ye papa no a bebre ye ho no omu anya mfaso amfriye so nurse ni tifie bia ne maame ye bodwo bi no ode ahwe ne ba ne say onko school nanka on man house meeting o wie school kra no nya adwuma nye bi akira de teacher ni ne papa ko bobo sinya kra de train college de mpe ni oje frame muti asen we ye pa hwe Ghana se ye man no kre ededi a ye man no Ghana man ne me ka kira mo Ghana ye wo no ye ti se Israel na Italy kru nga me wo Ghana ye farm country, a great country. Nti se yam nya president obetima ko fa tractors obekwa ko fa machines ya ye de be farms aba na ye omudobode a obeto omudobaira ombabeto omudomankana. There is no single day bibitima ka se Ghana be yi ko se atemuda beba asena men mo ka no a spiritual thing na make ba make kind of physical. Aya mumisa ye ma menem say that time me video na me ye video part 1 no na make say company Ghana ne ye wo company bi ni mo ho a ye from PWD project no mumisa be say that time no ne Ghana te say that time liman kura bet na so ne company ni wo ne ma me the IC school danimo bosomi no je akatua do hia se obetima yemfu dwuma no na de obedo na fu bia so no oyere be omoto ma wunya sika data ne ye maame nom ona ye nanane betin sisi adane na obetena broche 30 years wa hwene wa wontimi si 2 bedrooms ba data na bia ni wa okwa abrochiri na abrochiri ni wo ne mrante bia ni wa ne omotu kware ne yete Ghana wo nso no obobobra omo begugu saa no ma ni wie ye no na Ghana hepek ka Ghana nti ye pemampanyina ye pemampanyina obetima be dis mane na obehunu ba bia Ghana sosos free na onfollow na ontu Ghana hia no nti se boys no ye dede MPP NDC a ana omo ye me mobbo me yiraho ama sa nipa no because unsua de na honhom bia ntumuti unnim the right way no president no be se akondwa so no oni nyame honhom ne nyame adalet ne se fa mane ni wuruwe David no na awurade nyankopon ne wuru omo Solomon na awurade wuru no nti ombe ma Israel be yesnoko mo Ghana president ho abetima ba ama mana be yesnoko me bisa Ghana Ghana me can say ndare ka kire bo bi se me be Ghana mam just 6 months me Ghana 6 months me to change Ghana in their life president ade anko ese oye se nne China wako akofa tractors afa wape companies ya wodo be starch do be fruit because Ghana you everything wo bosia na wo chi ya wodo kotoka mahama betena so bosia na sika do da ho no na odo say euro beba form ba sa sika na papa na di o manage euro no ama cedis ya abe ye no odi sa sika no e boys ne bosia na omo de ye farms na odi machine aba odi be makopada de odi be nya adoa pada odi ye export ko abruchira
ene na asefo a nipa ne domfuo na sika na de board bosia no wo besena gye interest every sika no sika no wo ma ne sika ne kan tete ne be ma abisa asema na mekai ne sika ne bi wo ho ne be feli liman sika ne president is not the sika ne ma akuafo that time make say project na asefo wo no nti liman no de sika ne ma amanfo be kodo ba bisa se ne liman tam no president hanatima be yebida that time ne akuafo na be worker ne Ghana you know to say a farms country na Ghana move forward sa no ma twa no jeje betwitwa sa no ma na ye akoto tractors do omu de oyemfuo na boys wa wie school do obetima ye fast wo kwa bag ho ba ma loan say banch ne wo do wie a omu ato banch no na omu ati omu sika no interest was omu asenate a finish ya ba asena ma wo fofora hwan ne be soro se of Libya kwanso akwako ha ne be soro se okọ Gabon akwako ha ne be soro se obetena bruchire awo brewem na akoye adwuma na bosome be so na onyeska Ghana president nyeska just a stupid things na no omode ye adwene no omudi because of why omompa ye mawradi nyankopon mani ni de Solomon say me nyankopon me pe wisdom metindi awuru me man anka se opis god be toka anka se awurade ma menye yie ti awurade ma Solomon nindie me mompa ye mfa sika ho dawo mabrabom me koso unya nyansa ni ndia asen wo ya me katro no eye very secret and eye president bia ni obehunu so enam nyansa me bi se fra awurade wo no na awurade kirem Ghana de ebetimde man na aye Ghana ye agri country nti asase no ye wa asase ya eda ho a etise na ntwie ne fosuo president ya besunu akoji loan na aba bie omudi sika no ma loan for makofuo aburofuo banchefuo die odo wi president owo machine wo a odo criticize it ono ano oba beto aya mumisa se Ghana first be free food and drug for na omoto aguro bisa se Satan ni Ghana tesen na Ghana wo sa company ni won na Ghana brand han ko jinaba bi se hinya wo Ghana mrante mo mamoni na ho ne mo mamu adwini mu no mompep mampanyi no betima kwa me sheda kwa me diako oye ni campaign na oye me mobo there is no oni so wonyansa ba me say beka se bia jin wo wiase a that's the first man me say kwa me diako akọ school ba ni oye school nyansa rekra ka sam ye campaign ma bento aba ma we me ba no to aba ma me a me de pobe ko Kumasi wo de pobe free Accra into Kumasi no how many money will be spent na wo de ye company a nka the whole kurobia kra benya company ba ko kurobia other one region bia benya one factory ya adi aduni woni paritim dia nyansare wo sa adi pa wetim se mudina chi se moko odokwa mo na be ye MP kura that is no common sense aduni bia ni team ko so asena wo ka no me ka kire ba de mini wo bia se we oye anya sika oye fraud sika bi na akoye na anya na ode ayeyi nti no okọ school kakra Ghana for no umlante ni adwene omudina chi na wondwene se pokura no wo tu ukuro nkura no man ho wo tu how many days no betim dia tu man ho keke no na wie se wonde po okọ na wo de po no koto a ne mrante be sora do pa ne ba kwose sapu nsuo ne ba anom ba kwose sapu nsuo ne ba dia atare ne ba ahye brother sister mama Ghana nye man a eye manketwa ni Ghana be ya efrim mrante no mo youth na mu no muno mu hunu dia moye mompe mampanyina obetima hwem hwede ai mahama betena akondwa so nse hunu bia wodidi sika da ho a wo badi bie company ama mrante no anaba ba ko school banya adwuma ye no wo de to ore ot euro so ti hwe beauty abrochire oba Ghana we mejene 100 euro bi onu abra nya ni sika okọ abrochire no o tukwa no wo mejene 100 euro there is no common sense nso nipa di mahama chi so ye president medamu nyina se me se afiwe ye besua de ye ama nipa ani ada ho na 2036 no abeye insira amaye ti follow me na nyankopon no insira wo e wa adomo amen.